Tērā pēr ka hoki atua no te take mo te waka o te raukura ki te kōti. Kei te kiake te rōpū Māori o Waifetū, kāre rātou mo te waitohu i te whakaaitanga e mau tonu ai i a rātou te waka. Nā te mea hei tātou a whakaaitanga me hoatu tonu e rātou te kotahi rau e 50 mano tāra ki te kaunihera o te whanganui ātara. Ko tō rātou tino hia ke, kia noho ko rātou me te kaunihera hei kaitiaki i te waka, o tira kia tāwharautia hoki te waka ki roto i te whare waka o te whanganui ātara, hei tirohanga ake mā te tini ngero. Hioi anō no te 20 o tērā marama i puta mai ai te whakatau a ngā māngai kaunihera, e 28 ngā rā ki te rōpū Māori o Waifetū ki te tuku i te pūtea ki te kaunihera. Kei te koro mai te kaunihera Pākehā e a rātou, te tikanga kōrero mō raukura, ewa, kei te he te rā kōrero. Ka re tika. I mua rā ka tai mai a tahupurai, ne? Rā i mua i pātai mai ki a tā te oa e hanga atu he waka, ne? E whakaiana mātou, rā. He waka mō tā mātou tūpuna te whanganui ātara,